orang sih kadang pajero ini yak nilitum government pen ipipon project bijuli kakojan kai polangso lalong kedeng pon labangso PMKSY ko project along nilitum long hak skim kaduri pon do so skim hak nilitum yak ini cingki jitan pon lo lapen ke ladak nangan ke klaim pon itu nasi ladak komiti do la komiti tumpen beneficiary amen ingwai do so beneficiary atum han kumama atum han se kipi pon nang ima ko tengpen itum lokal mesi mate Karbon Autonomous Council EM sari chartopi alangli Philipan kapin khat pon ateng ini solis long ini program lo asal solis ateng prinsip ini tangkanang lilo asal tangkanang lilo asal tangkanang lipen ini pen surikre po tangka pini nang lilo asal surikre po pen dak aja ka klaim nang ingel hai lo jo ya ke mil abari jatiki pen ke dak horticulture cek ke naros ke pencenglok ini खेती की klaim fancy pini fast phase fancy tangka pikondo so tangka PPNC ini ratum pini klaim pon po lape lacot kali nili tum tuning silom benda penyangan dak pipon lo lake turu ren itum Karbon Autonomous Council CEM sar Dr. Tuliram Longhang alangli kicipaduk alangli doar bagri panakang pon si dak nili tum pan labang so project nang 1 kilo lape na solong kai kita ili tum pan kang hon pon kam ikiklem pipon doar bagri lokal emisi mate sa Richard Togbi alangli kicipaduk dun pena joksi la so project dak nili tum klem pon long lo asila dakara tum tani ngarong piglo asila dakara tum cuning silom da piglo la hai kerapon serhegru tum hana pipon serhegru tum ta dak ali cipidulo dak jamrong ke thak penceng lo ason acar ke ponai pen ke mirapu tap ka ponai lahai do ulu tapi lada kara tumta benefit dolo la pen ini tumta meni ngarong lo pen ke ason thak sa ansli ke klem ponti fancy pining kami fast phase ke nili tumla 15,000 tangka nili tum di check round pondo pen dak komiti ke japon tumta me ke japon mesen nasi pendak department fancy intang lo department ta soil department pe lang tumta ke klem pon mesen lo nasi lahai katu pensi pini nili tumta labang so tangka nili tum ini cek ron pon lo cek mana itu laso payment slip lo laso tangka bank dam te lompo laso saya bank ke pini kantor